आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'रावहाय मुलि जानानै गोबां पेसेन्टफोरानो मोजां जागासिनो दङ। सारा भिडिअ खालामनानै लाखिनायलाय ओमफ्राय चेनेलाव आगारनानै होनायलाय आङो दा आगारनानै होनो नागिरदों। यानि बेयावहाय माने सिगांनिफ्रायनो मुलि जानानै गोबां पेसेन्टफोरानो मोजां जागासिनो दङ। आङो गोबां भिडिअ होखाबाय, नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलावनो नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि माबा मोनसे बेमारफ्राव प्रब्लेमफ्राव बेफोरनो गोग्लैनानै एबा भुगिनानै दङब्ला सारजों कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै लायनो हागोन। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो दङ। डक्टर रमेश पाटिल सारनि अर्गानिक आरो गासिबो दा साराबो फंनैसो खोथा बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। आं सिगांबो भिडिअ होखाबाय, ओमफ्राय एसे गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअखौ लाबोनो मोननाय जाथ'वाखैमोन। मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफ्रा नायनानै फैनानै मुलि लांफैनानै मोजां जागासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो लायनानै जाफैनो हागोन आरो। दा आङो नोंथांमोननोहाय होनानै देखायलाङि, नोंथांमोना जोबजासे नायलां। लकेसनाथ' आइ लाभ बङाइगावनि खोलाहा थानाय नथुनपारा होनो। कन्टेक्ट खालामब्लानो सारखौहाय मोनखागोन आरो ना। दा नायलांनो हागोन आरोखि माबायदि पेसेन्टफ्रा मोजां जागासिनो दङ। खुलुमबाय। बहानिबा नों? बिसमुरि फागुवाजरा थाइगिरगुरि। थाइगिरगुरिनि। आंनिफ्राय कय मास जाबाय नों? 2 मास फुरा जाबाय, ओमफ्राय आधा मास जाबावदों आं। 2.5 मास फुरा जायासै। 2.5 मास फुरा जायाखै। 2.5 मास जानानै रिपर्ट बानायदों। औ। दे थेंक इउ बाजै भिडिअ बानायनायनि थाखाय। एकदम फार्स्टआव जे नों जाबाय आंनिफ्राय माबादि मोनदों? मोजां मोनदों। आरो लांफैबावदों एसे। ओमफ्राय आंहा एसे न'खराव उसुबिदा जानानै बे सिगाङाव जानायखौनो जानाय जादों थिगैनो। लांफैबावनायखौ एसे बोरैबा खर'आ गाज्रि जादों, फुरा जाजोबनो हायाखै। एसे माने जिदि जाबाय बेथ' एसे आराम मोनबाय ना? औ आराम मोनबाय। जि जादों आवगायदों आरो। औ बिदिनो आवगायजोंनो बन्द' जाखादोंमोन। खुलुमबाय फंबाय। नों माने नोंनि एड्रेसा बुंदो, बेमारिया नोंना मा जायो आरो मा बेमार दङमोन, दा माबादि मोनदों एसे बे केमेरायाव खिन्थादो। खुलुमबाय। आं बाक्सानिफ्राय फैदों। आंनाथ' बेमारिया एसे बेमार जानाय गोबावानो जाबायमोन। टिउमारनिफ्राय केन्सार बायदि जालांदोंमोन। ओमफ्राय दा सारनिफ्राय मुलि जायै जायै मोजां जाबोदों आरो ना। बेखिनियानो। बेमारिया माने दा मथा मथि पुरा मोजाङै दं? मोजाङैनो दं। जानाय लोंनाय सब थिग दं? थिगानो दं। बेरायगासिनो दं? बेरायगासिनो दं। थाबायगासिनो दं? थाबायगासिनो दं। गासैबो थिगानो दं। দে থেংক ইউ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে দাদা না? তো এই দাদাটো কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে, মোৰ পৰা ঔষধ খাইছিল। তাই নিজে ক'ব কেনেকা পাইছিল, কি ষ্ট'ন আছিল আৰু কেনেকা ভাল হ'ল। তো खुलुमबाय आदा। एसे खिन्थादो नों आगोलाव मुलि जानानै माबादि मोनदों, अन्थाइया मा रोखोम जादों बेखौबो एसे खिन्थादो। जादोंमोन जानाया, ओमफ्राय दा मुलि जानानै माखासे गबाय आरो दाखालिसो। दाखालि माखासे गबाय? औ दा गहां दंबावोमोन, बे मुलिया जोब्बायना। बे मोनजाजोब्बानो गसिगोन खोमा। माने थाखा फैसानि थाखाय फैनो हायाखै ना समायनि? आच्छा आच्छा आच्छा। दे जेबो नङा, जिहेतु माखासे गबाय आरो दङबा बेबो गगोन। बे कर्सखौ कमप्लिट खालाम। নমস্কাৰ। ক'ৰ পৰা আহিছিল বাইদেউ? মই পাঠশালাৰ পৰা আহিছোঁ। কি প্ৰব্লেম আছিল আপোনাৰ? মোৰ পাইলছৰ প্ৰব্লেম আছে। কিমান বছৰ ধৰি আছিল? 10 বছৰে আছে মোৰ। 10 বছৰ। এতিয়া? এতিয়া ভাল পাইছে মানে ছাৰৰ ঔষধ খাই। নমস্কাৰ, মই সুব্ৰত নন্দী আয়ুৰ্বেদিকৰ পৰা। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাই, অলপ প্ৰব্লেম আছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই মই। তো বহুত ৰিজাল্ট আহিছে মোৰ তাতে, আকৌ নতুন নতুন। বেলেগ একো নকওঁ আজি, খালি ইমানখিনি ক'ব লগা আছে যে মানুহ মোৰ তাত কমা নাই, বহুত ভিৰ হয়, কাৰণ মানুহবিলাক চব ভাল হৈ আছে। কিছুমান এনেকুৱা ভাল ৰিজাল্ট আহিছে, মানে ইমান সোনকালে ৰিজাল্ট আহিছে। গোলব্লাডাৰ ষ্ট'ন, কিডনী ষ্ট'ন আৰু পেৰালাইছত। এই ভিডিঅ'বিলাক মই এৰিম আজি আমাৰ SK বড়ো ব্লগ সোনক ভাইৰ লগত। তাই আজি এৰিব। তো চাওক আপোনালোকে, যদি তেনেকুৱা কোনো বেমাৰত ভুগি আছে আপোনালোকে, বা যিকোনো বেমাৰত ভুগি আছে, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক। বহুত ভাল ৰিজাল্ট আহি আছে, বহুত সোনকালে ৰিজাল্ট পাই আছে মানুহ। আপোনালোকেও আহিব পাৰে, মোৰ নাম্বাৰো স্ক্ৰীণত দি দিব সোনক ভাইয়ে। ৰিজাল্টবিলাক চাব আপোনালোকে। থেংক ইউ। ৰিজাল্ট অহাৰ এইটোৱেই কাৰণ যে মই যি মেডিচিনবিলাক দিওঁ গোটেইখিনি অৰ্গেনিক হয়,
আর এইটো মই নিজে দিয়া নহয়, ডক্টৰ ৰমেশ পেটেলৰ হয়। ডক্টৰ ৰমেশ পেটেল MD গোল্ড মেডেলিষ্ট হায়দৰাবাদৰ তাৰ হস্পিটেলো আছে। তো মই আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও কওঁ, আৰু সদায় ছাৰৰ নাম লৈ থাকোঁ এইটো কাৰণে যে ছাৰ মোৰ প্ৰেৰণা হয়। ছাৰে মানে ছাৰৰ ওপৰত মোৰ বহুত বিশ্বাস, ছাৰে বহুত মানুহক ভাল কৰি আছে, তাৰ মেডিচিনেই মই দি আছোঁ চবাকে। তো আপোনালোকে একো ধৰণৰ ভয় খাব নালাগে, কমপ্লিট অৰ্গেনিক হয়। আমাৰ মেডিচিনত লেখা আছে কমপ্লিটলি অৰ্গেনিক, জিঅ'মো ফ্ৰী, গ্লুকন ফ্ৰী ডক্টৰ মেডিচিন হয়। আহিলে হ'ল, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আহিব। মই সদায় এভেইলেবল আছোঁ। মোৰ ব্ৰাঞ্চ তিনালিত আছে, কোকৰাঝাৰ তিনালি, হল্ডুগাঁও তিনালি বুলি কয়। বালিপাৰাতে গৈ থাকোঁ, চাৰিদুৱাৰত ব্ৰাঞ্চ দিছোঁ, চাৰিদুৱাৰত ব্ৰাঞ্চ আছে। আৰু বঙাইগাঁৱতো মই নিজেও থাকোঁ। তো আপোনালোকে য'ত সুবিধা পায় খালি মোক কণ্টেক্ট কৰি আহিলে হ'ল, মই সম্পূৰ্ণ হেল্প কৰিম। নমস্কাৰ।